nifuza kugusanga Nyagasani. Mugiye kwirirwa mwese abakunzi bo mu Rwa TV hano kuri YouTube, twongeye turagarutse mu makuru agezweho, mu nkuru ziri gutrendinga mu byagiye bivugwa hirya no hino ku isi ndetse no mu Rwanda. Nk'uko mumaze kubimenyera, tuvuga ku nkuru zigezweho, ku makuru ari gucicikana, ku makuru ari gutrendinga ku isi hose ndetse no mu Rwanda muri rusange. Uyu munsi turavuga ku nkuru mwagiye mubona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, kuri za WhatsApp zitandukanye, ivuga ku rupfu rw'umuhanzi Kizito Mihigo wari ufungiye muri gereza ya Remera. Ni nyuma y'aho ibiro by'ubuvugizi bwa polisi y'igihugu bushyiriye ahagaragara itangazo rivuga ko muri uru rukerera rwo kuri uyu wa mbere tariki 17 Gashyantare 2020 umuhanzi Kizito Mihigo yasanze aho yari afungiwe muri kasho yiyahuye. Nibwo abantu benshi batangiye gupostinga iryo tangazo. Uyu munsi turagaruka ku mateka yiwe, ku byo yagiye acamo, ku buzima bwe bwite muri rusange, n'ibyo yagiye akora n'ibyo yagiye ageraho paka ku munsi wa nyuma. Turanagaruka no ku cyamuteye kwiyahura no kuba ku byo yatangaje mbere y'uko yiyahura. Kizito Mihigo ni umuhanzi w'umunyarwanda wavutse 1981 tariki 25 z'ukwa karindwi. Yapfuye afite imyaka 38. Kizito Mihigo yavukiye Kibeho mu karere ka Nyaruguru mu cyahoze ari perefegitura ya Gikongoro. Kizito Mihigo yavutse ku babyeyi ari bo Augustin Buguzi na Iribagiza Placide. Nyuma y'urupfu rw'umubyeyi we muri jenoside yakorewe Abatutsi 1994, Kizito Mihigo yahugiye mu gihugu cy'u Burundi, aho yaje guhurira n'abarokotse mu muryango we. 1995 Kizito Mihigo yagarutse mu Rwanda, aho yakomeje amasomo yiwe, aho yize muri seminari ntoya ya Karubanda i Butare. 2001 Kizito Mihigo yagize uruhare mu ndirimbo y'igihugu, aho yaje gukora buruse yahawe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Buruse yamwohereje kujya kwiga mu Bufaransa, yiga ku kigo cyiza cyitwaga Conservatoire de Musique de Paris i Paris mu murwa mukuru w'Ubufaransa. Kizito Mihigo yahahuriye n'abarimu batandukanye b'abahanga, aho uwari umushinzwe cyane yitwaga Françoise Reveche, uzwi cyane ku izina rya Gangloff. Kizito Mihigo yahavuye ajya mu Bubiligi 2008 kugeza 2010, aho yigishaga mu ishuri ry'umuziki ryo mu Bubiligi ryitwa Institut Provincial. Mu mwaka w'2011 Kizito Mihigo yaje kugaruka mu Rwanda, aho yaje gukomereza ibikorwa byiwe, aho yatsindiye n'ibihembo byinshi amaze kugera i Kigali. Kizito Mihigo ku myaka 9 nibwo yatangiye guhanga indirimbo z'abana, aho kuri ubu ngubu yari amaze gukora indirimbo zirenga 400 mu gihe cy'imyaka 20. Kizito Mihigo yari umuntu usabana, yari umuntu ukundwa n'urubyiruko hano i Kigali, yari umuntu ukunzwe cyane, kandi yari afite indirimbo zigezweho. Mu ndirimbo mwagiye mwumva zakunzwe harimo nk'iyo bita Inuma, harimo iyo bita Arc-en-Ciel, harimo iyo bita Yohani yarabyanditse, n'izindi zijyanye no kwibuka. Kizito Mihigo yari afite umuryango uharanira amahoro witwa Kizito Mihigo for Peace, wanatsindiye n'igikombe cy'umuryango udaharanira inyungu witwaye neza. Kizito Mihigo mu mwaka wa 2015 mu kwa kabiri tariki 27 nibwo yafashwe na polisi y'igihugu, aho yashinjwaga ibyaha byo gukorana n'imitwe irwanya leta no kugambanira igihugu. Arafungwa akatirwa imyaka 10. Kizito Mihigo yaje kwemera icyaha mu mwaka wa 2018 mu kwa karindwi tariki 10,
aho yaje kwemererwa imbabazi na perezida wa repubulika. Kizito Mihigo we n'abandi bari bafunganye niwe wenyine wabashije kwemera icyaha, aranicuza, asaba n'imbabazi, arazihabwa, aho yaje gufunguranwa n'abandi batandukanye harimo na Ingabire Victoire wari umazemo imyaka 8, nawe akaba yarashinjwaga ibyaha bya politike nka Kizito Mihigo. Kizito Mihigo ni umuhanzi wagiye akora ibikorwa bitandukanye no muri gereza, aho yagiye yigisha amahoro mu bikorwa bitandukanye. Kizito Mihigo mu mwaka wa 2018 mu kwa 9 tariki 14 yaje kurekurwa we na madamu Victoire Ingabire, bari bafunganye muri gereza, aho Kizito Mihigo we yarayemeye icyaha anabisabira n'imbabazi, ararekurwa. Kizito Mihigo Imana imwakire mu bayo, yari umuhanzi w'umuhanga, yari umusore mwiza cyane. Tubibutse ko mu myaka ishize yagiye agaragara ku ntonde zitandukanye nk'umuhanzi wagiye ukurura abakobwa cyane, umuhanzi ugaragara neza. Nk'uko mubibona nyine ni umuhanzi wari mwiza w'icyitegererezo, yaba mu bwiza, mu buranga, yaba no mu byo yakoraga byose. Kizito Mihigo yari amaze iminsi asohoye indirimbo ica amarenga ku by'urupfu rwe, indirimbo yagaragazaga ko ashaka gusanga umwami, ashaka kujya mu ijuru kuko ariho hataba ibintu bitandukanye bibi nko ku isi, ibikorwa by'urugomo n'ibindi bitandukanye. Kizito Mihigo yafashwe mu minsi ishize tariki 14, aho yafashwe n'abaturage ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, aho yari agerageje kwambuka mu buryo butemeranyijwe n'amategeko. Yafatanywe n'abandi 3, arafungwa, akaba yatarakurikiranwa ngo abazwe neza, akaba yashinjwaga ibyaha birimo gusohoka igihugu bitemewe n'amategeko no gutanga ruswa ku baturage. Nk'uko tubikesha ibiro by'ubuvugizi bya polisi y'u Rwanda, bikaba byashyize ahagaragara itangazo rigenewe abanyamakuru n'abanyarwanda muri rusange, ryageraga riti: urukerera rwo kuri uyu wa mbere tariki 17 Gashyantare 2020 ahagana saa 11, Kizito Mihigo w'imyaka 38 wari ufungiye kuri sitasiyo ya polisi Remera yasanzwe yiyahuye arapfa. Kizito Mihigo yari amaze iminsi 3 muri kasho ya polisi, aho ubugenzacyaha bwamukurikiranagaho ibyaha birimo kwambuka umupaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko na ruswa. Tariki 15 na 16 Gashyantare yari yasuwe n'abo mu muryango we ndetse n'umuhagarariye mu mategeko. Iperereza ryatangiye kugira ngo hamenyekane icyateye Kizito Mihigo kwiyambura ubuzima. Itangazo rikaba ryasinyweho n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera. nifuza kugusanga, Nyagasani ni wowe buzima, Nyagasani ni wowe bukire, Nyagasani ni wowe soko y'ubuzima bw'icyitwa ikiremwa. Nemera ko nzabaho ubuziraherezo, ahazira icyaha n'intege nke, ahazira inzango n'imidugararo, aho ubana n'abamarayika, aho ubana n'abamarayika.